Kupogore gi mano, joma mine manie riwruok mar maendeleo ya wanawake oseong'anyo maichano bagi gi riwruok mar Azimio chieng' tarik 20 mar juma manyien e boma ma Nairobi. Joma mine go mane loso e boma ma Nairobi olero ni gichungi piny owacho kendo ok gibiyie riwore gi jo Azimio e timo ng'anyo ka koro gikwero jopiny mondo owe jatend piny William Ruto otim tije kaka ne giyiere kaka notelo negi. Gilero ni ng'anyo no mawuok ma bende bibiro bed kitimo chieng' wuok tich biro ketho chenro mag ohala. Sisi yetu ni kusema tunaomba na tunataka hiyo maandamano ikome kabisa na tunaikemea kwa vyovyote vile. Kama vile wenzangu wanaendelea kusema ni kuwa ya kwamba sisi kama wamama tumehuzunika na kufadhaishwa na ile mambo inasemekana ati Jumatatu kuna maandamano. Nairobi hii sisi wamama ndio wenye kufanya kazi, ndio wenye biashara. Nairobi ndio tumelea watoto wetu, tunashomesha watoto wetu na tunafanya kila kitu hii Nairobi. Na kama wamama tumekana tukaona hatutakubali kuja kuharibiwa Nairobi na wabwenyenye na watu wachache wale wasiotosheka wakuja watuharibie Nairobi na mahali tunakaa. Na niko hapa leo na wamama wenzangu kukashifu, kukemea na kupinga maandamano ambayo imepangiwa siku ya Jumatatu. Sisi sote tunajua ya kwamba serikali bado ni changa. Imechaguliwa juzi. Vyombo vya habari na runinga tunaona vizuri sana ndio president wetu William Ruto anaendelea kupanga serikali.